I posljednju nas radimo jedan challenge. Ako vi mogu se bio se završi još nešto, da kažem, ja sam imao i dnevno proživljanje, ali mi se svet nekako izbrisao, a ne može. Ja mislim da ćemo morati raditi. Brate, dobro. Šta ću? Šmer retardiranje. Znači imamo alate. Gledajte, minuta će trajno 6 minuta. No. Malo treba da ima. Evo mi u planinu, ljudi. Ja planinu. Dakle, oduzimaš maski onima koji se sa njim ne slažu. Sutra kada bi sticajem nekih nesrećnih okolnosti došao u priliku da preuzme vlast, šta bi tada radio sa onima kojima se ne slažu? Oduzimao im državljanstvo. Moje se državljanstvo. Baš je nevedino. Koliko je Đilas bio doživljavan kao strano telo i troublemaker unutar PS-a, svedoči i to što ni seriji. Znači to je bilo to kad nas video ako je. I to je bilo to kad nas video. Ako osjetite like, preplaj se još. Mi imamo sljedeći klip. Pozdrav ljudi.